pedangke bitung tum han ningat long pen karom pijolo ati ini ladak arong mili ward lake 6 lo ward nong 6 lo arong lake dak rong mili pulo rong amen ke lapen ladak agambura jitu non rong rup kecari di calon abang tu alang li hello alang li man gitu biren rong pia ke hai alang li si la so arong rong mili long bangke alang li si la bang so rong bang rong asar lang li si cari calon lo kasi pini nili tum ladak ag di maklong punang kok lo di pu rong supi di pu ay tum karbiang long ladak rong supi lo di polong dak wat nong 6 rong milia rong along pini ladak edona hem mate rong pihem lo non ke karitang lo den rong pi lapen sapi hai ta me chiboi elo kabon timung pi alang le tuma hem mate along le tuma long le kelang adi maklong long nili tum pini celang pet song ke klem rap pet aporte tum anpen alang le tum ladak along le phelang mate hemari de long nang ko humri ke wang pen ke thek long la hello lasi kedam tang gustibar arni ketame alang le tuma kidukis tung alam rata thengno nang le tum media thengno pen kinangan alam along le tum han pachini lo lapuson una hot alang tum pulo adima klong setame nang le tum langtha nili tum ladak kachirai tap kedu tap la pukalidet labang solong le phelang la ke ha sarpi la pen sarbura hotsi ritikang lo lahaya hema ritame kimrang pitikang lo alang le tum akai hotle alang le tum asumar den rongpi asumar tulo non ake hai muniram rongpi lo la pen alang likor la ke dewan rongpi alang le tum stame no la po anarta hodlo alang le tum labang solong le phelang dak kidu ke ding alang le tum asu thu ando non bang seta ningduk memelam inut chupia khai mate kosari pulo lata nogaung sikedo alang le ke dakar biang long ke voter ID ba voter rights ta ave seta me alang li kunat pelone hala aju ding kuya hot 1978 pusipo hala so hot alang li pam kunat pelone labang so pota bang alang li rideng lero amat alang li keladak arja ta rangve lapen alang li tung aprang dak non gambura hai penta non alom so aprang cingkilo ladak alang li tung aprang hala bang so khe bang dak sike doma po alam bang alang li penta pulo dake alang li arja ta theglong lelang ladak alang li tum hemari dakidu laputa kali alang li phan ke arja chine pena rong ta chine pe alang li mita chini ni seta me konat peno na hala so ho da pora bang alang li rideng lo la bang so adi ma long bang aputa long lo aputa do ko alang li hala paro ka rideng si hala ke non a hemarit non ke do bom la no baw hojai si ke do bondak nane alang le tum court pen lapu pen nang claim si non bang alang le tum a hemarit non la hai lapo ana ajir ki ding ke do kan phokep ke do tang apia hemarit bang si eviction je phan notice bang mate order nang pali rok lasi ka do ve ta mang hukrong lo bang so mithang karbiang long mithang ki do hem evit anta non ke joy pen bang ko nan na pen ne kagos pota selam si ili tung karbi to ma khe phan ke luwok itung la pusonang deng claim lote aron na te itum law and order system claim lote la tum ke thang nang claim thek nang jidanun thek ko akama thak study pensi non ke itum karbi tum han am ke labaso la pusona sai lang no ba la pusona pensi itum han nang training lo itum han son nang kher nang hap lo non ke ningkan phokep trokep ke do ke thir klong a hemari bang sinon ke nang tum along le phelang kali nang tum dak pen damon kadili putang tini tumke police army wansi JCB wansi sai jog je nili tumke chok ke thengkan sitami na tuma hem nang rike nang pripu wansi alang le tum halapo analam si ninji tikang de lasi karbiang long sulang dorat lapen akenang sot nei karbiang long ke cari council abitung atum hangka tuning ridun kangtung ili tum revenue department phan akenang sot sudak pen ka tuning ri kangtung
nang tum hala bang so itum Karbi Anglong atun mas council atum lang ton itum Karbi atum aphan Karbi akhe atum aphan joy pen lapen ang tum jakong orang pen lapen tangkama aja kong pen ke ili tum Karbi atum aphan lapuson bag nang pa bersisit nang pa berogrop nang pa dong siting pa dong robrop babang ke lapuson apor lapuson aja kong hatum han piri ko bang singi tum bangke chuning ridun kang tum athe alang le tum ta hala swa parok tum phan aprang a tum dak dulo alang le tum le jakong horang pen ki thep ke hapen le ki plung la puta kali de alang le tum dak a hemari ke do tang selong tum ki plung lo ma sinona phi alam nang do chukok lo poson te hala ta ise ka chingwai nei do ko non bang ka hala swa parok a tum ke la dak do ma si do de thek ma si thek long le la rong mili e rong amikara tumanta la pen alang le gambura hema si pulo ni la dak chari chalon pinang ana ju dinglo ni dak si ki thek dinglo chutame la bang swa parok a tum pini le tum dadak rong isi Karbi Hiyang Karbi Angbong metang kote muti puleni lik la bangso kacirap kacitudun la polam kali arom sini likipu tak la bangso aparo katum sitame dak nang ke dutang lo busonte lata isi chingwai nang jalam tu sitame thek si thek long le nang do ma sinang do dik men tu pen ke thek long ta la rong pia sang ho tum rong pi hem tum sila dak hem ri chubu chelo la si sar pi he ke apor ben apor ini tum Karbi Anglong along jitu MP ahut sita MLA ahut sita MAC ahut sita me ladak pensi alang li jitu a rights voter rights pen alang li litum ke claim nang ji ke dam nang ji aron na teng lang tum ke MP ta ke thodun do lo polo MLA hota me lang tum stand lo polo MAC hota me tum stand lo potang te la pu ana hot sila lang tum dak residence la tum ke ladak halo tang te piniar ni la pu son inura parok nang ke claim ke litum mang humimi lasi nili tuma bangke non song doan ni tum song men ni tum la bangve pini la bang so song po hormu bangke ni tum ke Karbi ku sifat helo nili tum ke claim thek barat council of hani tum dolo ba lo phanda ni tum sidan po hala bangle pukali Karbi imi thanga khe me thang long ri cherai kom ni la peli tum Karbi a khe bang la pusona ki sumai tum chirap chitu nang ni pusi nili tum bangke la bang so pini rong pihem hala sarpi sabura pini kalitang den rongpi lapen sarpi he ya bang kabon timungpi alang letum la bang so along le phelang kiri tikang ke pamutikang adim pini ahok mahok hima puni tumta chelang per si ke klem rap ke dam rap nok bi pomar tum pen ladak alang letum rongpi he man nang humri lo ahok lo thek long lo alang letum si thir klong adim pinak lo lasi Karbi Anglong long along tin iswes Karbi Anglong along sitame Karbi atumaphan metha pota dolor sitame hala paro atung la puson abidi je court ke dampen police ake rapen popine law and order nada hin akam ki claim pen la puson tumaphan joy pen ang ki claim ki ther ke hap ki ber pasi pasat son dopik tipon ma Karbi akhei bangke jad punon sitame isi kaching kime mate ilitu kilu puta puno tak kaching kime pen ning kime pen ajok hala court la pen police pen kachidan bang anihang he Karbi atu kita bang akhe tu bangke ladak siksidola long bangke council aron long le phelang ke council si jakong the pu bang hala lang le kai ta lang tungke ison bang lo pote la case people police army pen bang po si hala ili tungke Karbi tungke kai phophe ta pen itung case ke kachidan je anihang he hala tunang chini pe me la bang so weakness bang Karbi phan ke case le pilo pote Karbi tung ke remlo case along ke chidan ning hang he case chidan hai he pula bang su chini lora joine ili tum phan ke hala so hatiar si labang akhe non tribal la tum ke hala so arisim si nong ti parisim lo ama si labang so pen koda tum bang ke kali kala ngason pen nong nang ke claim ba koda long la son claim lo potang de Karbi tung ke chidan de la tung ka phichirui po labang so advantage ili tum phan a weakness na thek long pansi pini bang akhe tum ke labang so tu war wang lo ta koda tum ta hada hok lo bon polam si alang tum phan bang ke order nang pidar lo sitame koda tum phan pen council tum phan ta isi pini ladak hem rong pi hem achat tai pen mak labang so long le phelang la so hem adit achat tai pen man ni tum kan ngi dun kang tu ga chuning ri kang tu nga bang ke jong si eviction ji order la an ang deng pidam ji le putang te gambura hey do dak rong rut ke ja gambura phante lam thei sika adu vek nai polo inquiry bang do vek nang ge polo ala bang so eviction order nang le prang
labang so kesa join ni pen dak rong batai sibak nang chiwai luma rong asora kumen sa isike do nai polo ahok ma hok he non ke labang so order setame one sided position si punang ko pothe non nili pijong nili pi pen alang li than ko agambura hai nili tumkan yeta ma jarma labang so alu nang le rok bang ke alang li gambura mata chemang hu hak lo pusikipu pen ako hala so akhe long ladak long linang ado ladak hello pu bang alang li tum ke mang lo pusipu athe arje aja da theklong le pilang piniar ni anta la si rong ruba long ke nong le philang le pute rong do rong atum phan mani phan arjume ako lada agambura do lam the silapo ananingkan ong non eviction ji eviction order nang klang set ahut bangke lam he si alang lepan man penga bangke alang tum arkan pik pedet nang jipu bangsi nili ton tapu kan tu lapen council atong sita me hala bang so long le phelang putang te ladak te bok te re labang so ko dak lo along le kedo alang li red alang li tut la sari kuna na sila bang so long le ahoy ma ahoy kedo hem phut rom hangke arju pang thina lang polo la hai arju inquiry proper inquiry data PC la bang high order bang ahok lo la dake eviction ji aja kong do kok lo pu bang la an bang si la bang so kama sai bang deng nang ji deng un nang ji polo po bang sini tum pudun kan to la si pini Karbiang Long autonomous council atum hangga chuniri kang tu bang ke ajat long sitame Karbiang long le phelan ke council ari deng sidola athela dak revenue a department do joint secretary la pen yero atum do lapen ladak mondor SK tumdo labang so a committee atumalang tum chingwai pme PC proper inquiry PC ajak sitame labang so sai bang deng nangji bang sini tum pukang tum lapen ladak ni tu no ma ke theklong bang ke nili tu ma hin pe ke theklong bang ke rong pihem karbi polam kalide aron pe na bang sinon bang ke pupo yong si rong pihem atum ta hala tum dovek lang tum si hala so ho jang ko horang pe na lang thon ke ther hapen kiplung posonte alang le tumta ko pini kerem je nang nagba ka chupa milay nang je ang deng sibang je po sitame no la pukalidet pini karbihian karbiang bong ni tum cirablo sitame aron long mangke karbihian nang bong sitame cilangunding nang je porta dukogi sitame pini lapu karbihian polang tum han support hip la polam kalidet alang le tum sike do vek hasar pisa bura halang le tum dakse mahang ke thek pen pini ki thegedi alang le tum arta ning kan poket 70 80 arta anang le etang lo sitame haso parok tum ladak dode heta la potai pak aja kong join ni power potai pak power join ni pini alang letum ki thir tang hemarit asu alang letum asu amun atum la dak ningong dak si kacobo che ka do ve tum hansi pini la dak eviction nang ji pu labang so potai pak aja kong pate Karbiang Long ke ente along le hem pu si a hem pu ma si Karbiang Long ko anaja kong ki thipo la si Karbiang Long MP MLA, CM, EM, lapen MEC do ana phang sitame, mithang ke mithang long ri phan kachi pejok nangji bangke, alang letum ningar lo number 1 na long bang si B nangji po bang, ke pejok nangji, nili tum pinila kachi song la po arja prok pinila dak nang chupu chom la nitum aja kong nili tum alam arju nangji lale nili tum ki pugali, karbi phan ching hon tekang tha aron pen nang protect tekang tha nili tum kai tala si kachuning rida lapo si pini lada rong pi hema long adim ke bang adima klong kalima kalang ako son ma pini la pusona alang litum ta ilitum ka matha si matha krang yong lo alang tum eviction po plute punat lo non la ke thir tang punat lo lang tum ke dampo aron re alang tum men tu pen ne ke do ke dam methang Karbiang Long methang dak si mahang ke thekwe ka dim non ke hala kiri ke kang vek sar pila pen sar brat tum talang litum ke bang ha chom rong me bang dodun tang lo non ke reng lang atum ke kupilo thang da chi ne non ke manghu prong son lo la si Karbiang Long autonomous council hang ke sudak tan chuning ri do lo alang le tum kaya teng ka mang ladak dolong nang po ba nang le tum tap pejok nang po kasi nitum ani sehata ningjelo je nitum koda phan kar kala pugali koda phan ke nitum mani nila pugali koda phan nitum respect lo nitum maman pilo sitame labang so court bang ke kaita justice ke lake one sided kumane phan versus kumane phan berob je phan kali justice ke apo si proper inquiry do nangji lada lapen PC hala so order bang ke wang nangji bu bang sini tum chuni gang tung lapen council atuma bang long le aputhak long le aron bang chi othiblo putang pe Karbiang Long long bang ke
High Court pele order wanon sita Supreme Court pele wanon sita kahodai ji labang so eviction order bak longle phelanga hin kahodai ji ke last a final labang ke final decision labang ke council long si council reading si bang ji revenue a department phal si arju ji la si la daga bang ke litum non siksidula long mo pen pu bom litum la longle arona Karbi Anglong Land and Revenue Regulation Act along 1959 halabang so arona tengpen lang nang po ladak bang ke litung ke protected area ladak ke siksidul jitu tribal of han ke pijok nanggi angton pen a section do labang so section pen ateng bang si protect nang po nili ke ponghorang ke karbiadim monitu nang pitak the halabang kali arona tengpen nang protect kino athela ke aron sil tumhan etong ha protected lo lapen aron sil tumaphan ke pijok phan ethik piding laposi council tumbang lang penin mang po lapen asamang bongke asama lo tum land and revenue land and regulation ega bangke 1886 ke itum schedule area tribal area phan ilitum phan etum phan ke pajok one protected area po tribal bed and blocks ke itum phan batai lo itum takani laki itum ha etok pidak hangyang lo laki ilitum ke chi protect nang je dak chi kachi song ne itum ke chirai nang ji aron sido nilita ningelong nang nita ningelong people la tum ningelem de putahai mene sitami ilitum kaning je a right si ilitum phan ipilo itum kachi protect na people la tum chon protect ke itum phan na ke pa chon pro a right si ke pilo posi chon pro nang kong lo itum people sila to batai la tum people silong le phelang karbi tum long le phelang chilong et nang jipu ko pi sila so soma tum ninge ve lo putai mene sitame a right si tum ha ke pilo ninge ve nang po ile tum chi hang ve nang po chi protective nang po karbi ang loge ito long le phelang ga ile tum ke chi right tip nang po lake council schedule la pen constitution tribal belt and block si ili tum phan jakong ipilo la so right itum kaninje ji a right itum ha ke pilo la si litung ke la swat teng pensi itum pat nang pa jok pinang po la si dong natum pini karbing long sulang dora da tumapan la pen council tumapan akenang solak ke tribe ilitum council land and revenue department tumapan sudak pensuning ridon lo alang litum akisung kidu kaputhak kame nang litum akethe ke dingatum jakong horang ke dotum bidi sore ke dotum council ke cari ke calon atum MP MLA MEC CM ke hayatum nang letum ta karbi aphan akamat hakaching hon kolom de kang chenra alang letum ala soa kisung sitame elitum ka chirap chotopen chirap dunang ji rapen hek dun vek nang ji pijok dun vek nang pu bangsi itum chuning ri dun kang tung lasi non ladak arong kopuson si hala so parok duma vema lapen kudak an kupila so along le ahok mahok hema lake ladak arong asar do lasi arong asar penamati kituman waidak klar dak ya phan alang li penda ethini litum arjulu na la pen rata tum ta chini dulu na la pen council ke claim ke the ke dinga tum sitame alang li ke dak rong mili wat dong 6 along ke alang li ke dak ke rong gambura lo rong asar lo posi alang li rong asar man peng pen ke chini an a hok pet alam si alang li ke rad phan non phan polasi alang li pen le kaddu ga vela so gotona alam sitame chini por raji phalang phana por lepi nang alang le prangsi la so along le alam na ke klang ma na ki phu bang ke non la 30 June or May 30 May ani nili phana hang lo kor long na hang lo hola da kor long ke hang lili damik lo dam pen alam bang ke patini lo je dak rong pihem along le bang ke kalilo non bang ke inut nawang ne hujai ne ke do mili ke chini ke 1000 pu abang pu si non bang ke court pen idea terlo asi haider lo mat nangli 30 year ni bang ke dak adimak long bang nangli nang present nang po sarkari gang pura nangli penili tum wang po holadak eviction nang kuripo asi holadak lasor ni bang botor me dan mat cancel pack lo mat laso cancel pack ajoy ni kopai ta pu rongpiam sortum ta kemelo manili bang lo thanik lo je nang tumphan ke na eviction po ta pu la so arni ke non ke bangi ata dik nang pipo pd bang 30 arni bang ke weather bang me dan mat cancel phak lo ula dak pan lo ke chengi ke la sia lang tumphan than lo ke chengalam ik lo thanik lo nang tum boson pen sitame jat abidi pen sitame councilor sor pen sitame nang tum chengki chethan ra la so alam bang ke pajut nang po te nilita chini ne
nili dake rong mili ward number 6 nili ta rong sar lo nili men ke biren rong pi puik lo lasi dakalong le ke ho aku nili dak gangra kiki anikan do pik lo pen aku nili dak ke wang cheng ke 1979 ho 1979 ahut penta nili ke dak rong pi hem hen rong pi pulo kesaramen ke pen aku sarpiamen pe bangke kabon timumpi ho latum si ho aprak penta ladak si nili bihek penta tekiklong ho lasu penta lasu adimasa ma las so 1000 tum phan bangke RJ kali aharchi anda teklong li la som an loyo pen ladak arong rong isi pu RV RA anu athak tum anta bang jok la tum pangke teklong lelang cini ta cini nelang lasi ladak along le bangke nili cini dam ma nili ke teklong wek alam lo la bangke lasi ladak arong arat du penili sojong gamura tadu lasi dak bangke di masa hola so 1000 atum along li pu bangke cini dam de pen aku aprang penda latum sidu pu labangan nili tum puthibi pen aku rata puthibi lasi adung dak lapu behem lapu arbi bangke behem pulo budho be dolang lata nonta pen pu RE natu bangke la bangke sing teron pulo la bang kolonga sor alang cewa ikan lo pen aku pu aben natu dolang somesor rong pi pula alang lita alang ta cewa ikan lo pen dak rong aprang akke sar tum an bangke ka cewa si ong lo non owikibi ma la swadun tu kedo tum anta sini hola su hut penda neli tum ke do rapet lo pen la dak bangke bangjok tum ta cini lo jada kacirung kacerek pusitame kici kejang pusitame dake badu ta 1000 tum ahin pen bang kawi purong pihema sorahin pesi kerung kacerek ahin ta do pen aprang pen ta alang tum ke daksi election ta thorun bom lo hola sapi bang ke lasi ladak ilitum langdam nang ladak arong kalima kalang malata ilitum langdam nang electoral rulong bang ke hola tum 1000 pu atum bangke elitum ke thegam long le non ta me elitum DC office pen laso alu electoral alu langdam pronte ho akesar tum amen sidui sarpi tum amen sidui pu non arisu tum amen sidui lasi hola tum amen doma we ma elitum ke chini lor i phang pronte elitum pu ke hai tum laso alu tame paen damina aku dak aku arong arat ma rong sartum ta aku na cerap dunai pulante nilitum kai ta dulo pen ladak non nilitum dak rong mili arong mangke kithiding tum dupik aku non PC department kibom mongol sing timung lata aprang ho la sut pen alang lita daksi dulo pen aku huliram terang XML lo Condokato terang XML lo, Doron terang XML lo, division inti pen la nominated MSC julo simarong hangpi latum anta pen do tulang Ruby Kumar Pangcut adu dak political leader tum do la si holatum phat anta mane kaching wai ponsi isi kemema pu nili kipudami bangke la se council la mili angkang pulong te CM banglo pen si koi dot lo la si hailo le pin la si litung la dak bang akai ho dak nawang district so pen dak long le na cerai pu bangke la bangke chok dam di pin lo pu bang sini li pu dami aron re la si la dak pen aprang pen da hola tum si ke cheng pen long le phelang pen hem chikim la tum si biri bitung pangcho lục long te la ka isialam la si hola tum bangke thekdam ma se thekdam long le la da ka bangke amen amun ta theklong le nili ke 30 me ani si ka chini lang je 1000 tum along li kota do pu bangke la si nili pudami bangke la non pu dak song akot etum nangka hum report surupar piklo langsung si aku nang litum ka humria long nilike kai kita nak cerap donji langsung dili lama kanton itu ke bitung man curu pajula pinin litum dak
song cepat hitipin ben karbi tangte karbi po tim sen peni kum kunama karbi kisung long doan la pen long le pilang jok nang ji pulong karja pili song ja potum sai delon ni tumta lasi ni tumda kipugang tumbang ge do ela putan iglap lo pot lasi nona bangke non eviction notice ang li rok bangke mang hutu promotion lo ili tum karbi tum ge keskal bage pramenta kido i tum sai de la pen kido barim la pen ladak non hejong kido putum ta kali permanently kwan kan pokep bak tu pupon di kan pokep terokep bak do tang sinon notice nang li rok pen sidak eviction nang ji pu bangke li tum ta terak me alam laki imetang karbiang long buci pu imetang reputation alam jong sinang eviction hai dead lo budi tum ke dake karbiang long buci pu ta terak me dake pasi council sor labang soy subang Cien pemikanai imitang reputation alam do jong si imitang karbielong le jong si cesep tekti putang te ili tungke kuna mana sosong si ceplang det pu. La sin jaga bangke kirap dunji pukera tur pak cot kali council tum nang cerap dun vek nang ji. La si rong pihe masor pan atrudi pen lo la pen itum song atrudi pen lo la si council sor la bang solong le cepat do rong pihe masor cepat long tu thod nang ji pusin itum song hin pen nang chuni ri lo jong si council sor ta khang tu tekti det putang te itum karbiang long arat si turbak potake tapi eviction masih long lelo masih council sor masih kicuning rilo je labang solong le rong pihema sor pan long fake po pusin inci thelo lapen long elo pusin non bentari tum dai ning ceparong lo paji tu thot nang polasi alamang pading lo song pathi tipin ben lapasi karbitang te karbi kwathim en pesi itung karbi high hit ke song le polasi solong le ta high vek nang po kasi oh la celong tu thot nang polasi ilam thibang kilan pon sing ton boni kong lo